cyane kimwe mu bintu ibyamamare byose bihuriraho ni amazina. Ushobora kutamenya umuntu witwa Ayodeji Ibrahim Bologuni kuko yamamaye nka Wizkid. Ntiwari uzi ko Dwayne Michael Carter Jr. ari Red Wine, naho amazina yose ya Eminem akaba Marshall Bruce Matters III. Noneho byagusaba kuba umwe mu bakurikirana cyane show business yacu kugira ngo umenye ko Yvonne Mugemana ari Kwenca, Mugwaneza Lambert ari Soshomura, Uwimana Aisha ari Sini, Ndayishimiye Malik Bertrand we ushobora kumuzi ko ari Bulldog, ariko Hakizimana Murerwa Amani byagutungura kumva ko yari PFLa, naho ex-minister Bamporiki Edouard akaba Kideyo wo mu Runana. Emmanuel rero nawe amaze kwamamara, izina rye ry'ikimenya bose ryabaye Yesu. Gusa agira n'andi mazina nka Kristo, Yesu